Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү жүктөгөн жүк мындай чоң, аябай чоң, ушундай чоң оверсайз. Бизге мындай флажоктор, ана мындай плакат керек болот. Мунуку дагы оверсайз да көрдүңөр чыгып турат. Ошондой эле мынабы меники да чыгып турат. Ар бир чекесинен 40 сантиметрден чыгып турат. 40 сантиметрден. Мына жакта да бирөө келет, мына жакта да бирөө байлап. Мынакей илеген жүктү дагы алып келип, мына Кудай буйруса, Кудайга шүгүр, күн ичинде айдап жетип келип калдык. Баары жакшы, жүрүп атабыз насип кылса. Assalamu alaikum, таңкы салам баарыңарга. Мына Walmart деген магазин, ушунун алдына келип токтоп эс алатам. Мына түшүп кетип аткан кыз ушул жерде иштейт окшойт. Магазинде карап кетип атат да. Мына машинада жатты. Мына машинада дагы бирөө жатат. О, машинада дагы бирөө жатат. Наракта дагы көрдүңөр, айнектерин тосуп коюп. Анан силерге мында дом на колесе турат, бул эми само собой, бул. Берде жаткандардан мен эле окшоймун десем, мына ошондо толтура экен. Бак, кыргызда жакшы сөз бар. Энең төрүндө жатасыңбы дегендейчи. Мына жерде бирөө энесинин төрүндө эле жатат. Азыр силерге көргүзөм. Кадимкидей эле подушка коюп, журкан жабынып, жолдун чекесинде эле жатат го. Азыр көрөсүңөр. Камераны өчүрбөй эле коеюн деп атам, мына жерде жатат да, азыр көрөсүңөр. Saat 5:30. Gün жылуу эшиктечи. Сон о жактагылар кафе, тест татын, ушундай. Мында бир турган жатат. Мен подушка коюп, үстүн жабынып айдалмай. Жакын калып жатып алып, жолдун боюнда эле. Ne olsa test atıyorum. Çolun çekesin çedak. Baktadan isteyenki. Ne olsa onun üzerinde duran. Bakımda bura komentarga жазып тур, benzinlerdi urdap ketpey депчи. Эми кээ бирде каралар жашаган райондордо урдап кетет. Бензиниң урдабаса дагы запаскаң урдап кетиши мүмкүн. Өткөндө балдар айтат эле, үстүбүзгө байлап койгон, тент урдап кеттир депчи. Анан көп жерлерде жакшы. Эми отчаянилер бардан жаным чачы. Бардык эле жерде барган. Ошо. Мында камералар турат. Assalamu alaikum мекендештер. Бүгүн 13 март. Бул Бостон шаары. Кеше күнү биз Мейинге келгенбиз. Жанагы чоң жүктү бердик. Азыр могу жерге келип, мына генератор жүктөп кеткени келдим. Азыр могу кара келип жүктөп берет. Ондай каралар бар экен. Ушундай саткан организация экен. Мен могу жерде турам. Ушул жака мага жүктөйт азыр. Мына келет аткан кара көтөрүп туруп эле жүктөп берип коем дейт. Кыйналба дейт. Биз азыр муну алып туруп Ахаяга кетебиз. Ахаядан Небраскага дагы бир Ахаядан бирөөнү алабыз. Экөөнү жүктөп алып Небраскага кетебиз. Мына генераторду алып келет. Мына погрузчиктин дөңгөлөгү сонун экен бия. Жарылбайт да, бул эч кандай камера. Эки дөңгөлөгүдөн бурулат экен. Жүктөп ат. Азыр жүктөп туруп, байлап туруп анан кийин көргөзөм. Мынакей. Жаңы эле жанын жеп аткан болчу, жан карга айланып. Карабай коюлап, катылап келди. 84 мен кетип баратам, Пенсильвания, штат Пенсильванияда. Кар жаман катып уруп атат. 80ге кошулушум керек эле, 80 да мындан да көп дейт кар. Бүгүн 13 март. 80-ci trassam mı? O avariya cevap duran men. Bu жерде авария oldu.
Aldımдағы машина авария болып кетті, онда olmuş. Aldımдағы машинаның авария oldu, молордың бары часылып кетті. Мынантип, опа, мынантип сүріп өтіш керек болды, ма жердіше. Мынаге тиіп өтеді. Мынал жерде мына Volvo алдыда келеді, ойнап кетіп, авария болып кетті. Артында келеді, онан ол жаққа бол үшінше жармашып өтіп кеттім. Қалған машиналарда уже тиіп өтеді. Алдым ойша. Бұл машинаның içindегі товарлары шашылып кетті да, мына трейлер. Бача açып кеттім да, жерде жайнап қалдым. Бұл 80-ші трасса да. 80-ші трасса жол, мындай мұз. Мына ұржач. Мұндайра. Келіп қапталып қалды ұржач. Болбайды ден, нарқа. Мынакей. Аралан машинаның запчастарын бақам. Таке, алып, пробка ашталды. Машинаның Volvo кенде жолымыз biraz не olып кетті да, бұл келіп тұрып, маяқ ұрып тұрып қайырғанда бачақ болды. Шындай olып кетті. Бүгін 14 жұмат. Арқасы бош эле келди, жүк ала алган жоксуз паршал. Анан бул жүк ошол Ахаядан, Агаядан немеге кетишибиз керек да. Небраскага. 2 тележка экен. 2 тележканы бирдейинен кылып жүктөгөлө дедим, үстүм коюп байлаганы дагы оңой болсун да. Экону бир-бирден жүктөй турган болсо, бу трейлерди алдыга сүйрөп, анан муну аркага сүйрөп отурбай. Gün aybay soğuk, joldor aybay müzikan, avariya көп geçindi, Allah Kuday menен geldik. Aşağı. Üstüm koyup, baylap koyduk. Azır akırın çıktı oldu. O жерге çıktırsak. Bak, rıncırmayanla ortasından bir de alıp tartıp koydum. Arkasından da жерге karat. Kırışkası açılıp ketken de, sürülüp kettiğinden çıktı otkandaç. Andağı bekitip koydum. Buyursa gittik, Nebraska'ya gittik. Nebraska. 80 men gideriz. Geçine 80 men geldik. Yol ayavay. Çamanken. Moğolları görüp atsanar gerek. Moğollar hazır eğri otadı. Mayakta gün жылуken. Moğolların var eğri otkanları. Şunday. Şapka geldim. Şapka gelip hazır. Kalotkalarda almaştırgan atam. 4 döngölöktün kalotkasını almaştırgan atam. Narağını almaştırıp oldu. Azım ocağa kaldı. Mынандай kalotkalar turadi. Bugun жаңы komplekt ушул боюнча коюлат буларчы. Меники болсо мындай болуп пачак болуп кеткен да. Чачылып кеткен, эч нерсе калбаган. Азыр жаңы коебуз, буйруса обедке кирип кетишти усталар. Анан прицептин мына жердеги мына сынып калган. Жерин варит этирип коебуз. Артында стопторун каратабыз, стоптор жанбай калган. Oldu buyursa getiririz şunday. Naraqlarında bolna qarattık. Zımdarını almaştırabız проводтарды. Şunday. Сварка жұмыштары болду. Мына дөңгөлөктөрдү бүт которттум. Колодкалар салдырдык. Мына buyursa иштеп атат. Мына эми кичине адамга окшоп. Аварийка иштеп атат. Adamga okşop, bunaki avarika işte odur. Yemi pavratnik. Pavratnik var. Yem narağım. Narağ da var. Yem tormuz teyip koğla, gabarit çağıp durup.
Torumuzdagı бар. Аварика жаап тур, тормуз теп койгулачы. Аварика жаап койгулайм. Tormuz tepkende аварика жок го ya. Аварика жаңганда tormuz жок болуп калды. Tabii saat 7. Bu Nebraska 80. trasa. 80. highway'da can cağa başladı. Nebraska'ya girgende biraz tıkım propka başladı. Az gana vakit kaldı, biraz daha incitiriz buyursa. Can cavadat da organizatsiyaga Клейген. Пагыршык менен уну мен чыктып атканда адашып деме да алып окшойт жанагы эле. Генератор деп насос турбайбы, суу чыгарганчы. Насос экен да. Азыр бирокта келди да. Бирөө менен эле көңчүлүк койсо болбойбу, экөө менен чирөөздү деп окшойт чаан. Мен чечип бошоттум булар аз чүргөн атат. Жан-жак күн суу экен Неbraska'da. Шамал. Ылдыйрагылды салаңдап туруп, кыймылдап чике жылдырып алышты көрсөңөр. Экинчи чүрүп эле жанагы кара жетелеп кетти. Жанагы насосту кара жетелеген боюнча алып кетти. Азыр бул бир-бирден көтөрүп алган атат. Мындай Кудай буйрса ушинтип 2 күнгө чыгылган поездка саякат аяктады. Артында стоптору күйүп атат. Кечинде токтосом бирөөсү да күйбөй калыптыр да. Монсуч Нансыз күйбей қалып тұр. Ана мұнысындағы қайра қол салып тұқылап іштекер чип кеттір. Анам не қылып қойдым? Оңдап қойдым. Бұлса тормоздар жақшы, баллондар жақшы. Жақшы болып қалды еме. Уақыт еме, уақыт саты келгенде де шунча рисковать айтып жүрдім. Сон болып қалды, аз жақшы. Мынакей, жүріп баштады Құдай бұйырса. Құдай бұйырса жүріп баштады. Екі үстінден көтерсе, астындағы қошын көтерді. No. Üstünden götürse aslında da iyileş atmaya. Akırama çıkardı. Mınakey bitti birisi hazır kağaza kol koydursak kettik. Ekinci жүктү күтөбүз. Hazır Nebraska'dan кайсыл жака жүк чыкса ошол жака кетебиз буюрса. Ошондой достор, биз менен акырына чейин болгонуңуздар үчүн баарыңыздарга ыраазычылык, рахмат, ийгилик. Тынч болгула. Көрүшкөнчө.